No inicio dos tempos, no Éden, Deus criou unha árbore, símbolo do coñecimento do ben e do mal, desafiando a humanidade, porque esa árbore estaba ali, no corazao do jardín, Adao e Eva contemplan a árbore do coñecimento. A presenza divina os observa en cuanto a tentação paira no ar. Unha serpente astuta se aproxima, susurrando promesas de sabedoria. Eva ouve hesitante en cuanto Adao observa con inquietude. A serpente, con súa voz sedutora, questiona a Eva e acentuada asin que Deus disse. As palabras ecoan, semeando dúbida en seu corazao. Eva ola para o fruto prohibido, atrativa promesa de sabedoria e poder. A tensao entre a obediencia a Deus e a sedução do conhecimento crece. Adao observa en silencio unha sombra de preocupação sobre ele. A excitação é acentuada palpável, o destino deles balanza en unha frágil decisão. Eva toma a decisão. O fruto leva a grave revelação e a grave queda. O sabor amargo da desobediencia transforma o paraíso en un campo de desgoverno. Inmediatamente seus olhos se abren, a inocencia se esvai, revelando a nudez. A vergona entra en seus corazoes e a confianza se esvai. Adao e Eva se esconden entre as árbores, invadidos pelo medo. O diálogo interno sobre a separação de Deus resoa, unha chama de desconfianza acesa. Adao e Eva, sob a sombra das árbores, ouvem a voz de Deus. Ele os chama, revelando a gravidade de súa desobediencia. Adao responde con temor. Entao, Deus declara a serpente será amaldiçoada. Un vislumbre de esperanza surge, onde a descendencia da muller trará reconciliação aos perdidos. Diante da serpente amaldiçoada, Adao e Eva refleten, confrontados pela escola do certo e do errado. A brisa suave do jardín traz a voz de Deus, convocando a responsabilidade.